Ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iso dayjay tinobyom, sika, sindi. Wananti, apay ka di? Ay nawaw, apay adayjay paylaang matawali ti inaklon mo. Saan kat anijak ak aruba me? Niwali ti ay ayatek anti. Di mo amo ti agpilay kaanakan. Agpada kayo iti inam akabsat ko. Ni, apay ang nairaman mananday dinanang iti saritaan anti. Mano atawanan ti napalabas sipod pimusay day dinanang gapo iti sakit na. Wen, awanan ni Manang Merce, nga may samot dayjay adina amo ti agpilay. Agasam nga'y taadabak na nga agdatdaton idikin kwa na. Ngam ni tatang mo paylaang matapobre ti pinili na. Saan laang mat akwarta ti pakakitaan itinapudno a panagayat anti. Wen ngam anyan tumot ti agbalin abiyag mo nga'y no dayjay awali ti pakiasawaam. Nagadalam kumamot ten ati napasamak iti inam. Awan mat basol ni tatang anti. Basol na ata na pubrikat nga rod. Kaasi ni nanang mo ang makitang tangdan, idi si bibiyag pay daytoy. Ni anti mat, nabayagan dayjay. Diyo kumamot pagpupudutan ni tatang Anyamot tan di kas diyang imbagbagam iti kaanakam si kason niya. Ay nawaw, apay kadimanan aya, Joseph. San amay parbang di kas diyang insawsawang mo? Ibagbagak lang ti pudno iti kaanakaklakay. Awan basol ni Manong Hidalgon niya. Ay na, di mo amot tang abom sika. Panagkunam ka day, kat maragsakan ti kabsat mo, iti kas tangar aramidom iti asawa na. Ay na, awanan bibiyang ko. Tinapatag kanya kat naibagak ti kayat ko nga ibaga. At damatan kadakwada numasaktan da. Inton madamdama, gumurada kang ka. Okat, anya kumaita no gumura da kanyak. Agpaysumat ibagbagak. Kasken ka, at damatrik nada ang masakitan, bakal. Ay pangasim man, di mo pakibiyangan ti aramidag. Kontrabida ka man ako na akong Joseph. Inaramid ni Manong Hidalgo ti ameng, para iti kabsat mo, idagsaksakit daytaw. Pinagadal na pa iti anak da. San mo't laangan anang asawa iti sa balay, idipin musay ni Manang Mersey, taimpamay sana nga raw ti atensyon na iti anak da. Ay basta, San kamot abulsag, tapno di mo makita dagita ang sakripisyo na, bakal. amom ni Walay, Mari Elena. Wen mare, apay niwali. Isumot gayam tinobyo ni Cindy akaanaka. Ay nawaw, maan-ano kumano isot nobyo ti kaanak ka mare. Kaslamat lang ni nanang na. Di na amo ti agpili iti lalaki. Si kakit di mat marison niya. Pudnumat, at dabak nang agdatdaton idikin kwa na. Ngam di nakit din inaklon. Dayjay pay lang mat ahidalgo tinakiasawaan na. No saan ani Hidalgo tinakiasawaan ti kapsat mo? Awan ko manisindita. Wen ngam no dayjay abak nang tinakiasawaan ni Merce. Saan kumamat nagrigat idi si bibiyag pay. Kas makita ket responsableng asawa ni Hidalgo. Iso asika, di mo kumaguraan ti asawa ti kapsat mo. No may papanmet iti panagpili ni Cindy iti pakiasawaan na, di mon pakibiyangan dayta, mare. Agdandaras mo tapi manaw ni ipagson niya iti nakita nak Manang Elena. Wen tada kayo manen iti putot mo ti sang kaistorya na kanya. Ay nawaw, apay ka numanan Manang. Madlaw nga aging gaita ket gumurgura ni ipagmukan ka. Awan mo dakis nga aramida ken kwa na Manang. Dayta nga rod, jak mo't maawatan dayja agayom ko numaminsan. Naamon na laang aniwali ti nobyo ni Cindy akaanakan na, nagadumot ten nga ibagbaga na. Ay nawawmot ni ibag. Sa bali nga rod ti ugali na, ang di mulatan ikaskaso. Ay, anya nga minti umay mo gatangan.
Asin kan mantika ko ma. Ala, agpili ka noan niya ti brand akayat mo, ta isupot ko. Ni Uncle Joseph mo dayjay tatang. Isong agpaiso sindi anak ko. Anya ti imay na imbaga kada kayo ngay. Ti may papaniti ka sangay na inton Huwebes. Imbitado kayo? Wen, isa mapanta anak ko. Ibagam kanwali ta mapantayo. Ay nawaw, saanan tatang? Nay, apa saan? Adda ni Auntie Sonia ijay. Amangan numapan tayo, kat kumkumpurmi manen ti isaw-sawang na dita apagsakitan tinakam tayo. Ni uncle mo matag birthday? Pagustuhan tayo ko ma, tapno awan mo't may bagana. No siya, saan akon amapan tatang? Amangan no Ay na niya. tatang, panunutin nyo matibagi yung Numapan kayo ijay, kat ibabain na kayo ni Auntie Sonia. Isupay manenday ta apagsakitan tinakam yo. Maasyan kayo itibagi yo. Agyaman ak launay, tan nakaumay ka manong hidalgaw. Aw na nyaman na, abirat. Rugyan tayo na tagluto. Pansit laan, ti saan pa naluto manong? Sige, siya kung ti makaamoy ti pansit. Ni ka sindi ngay gayam manong. Sana makaumay itak. Ay nawa, apay kanungay. Awan pa'y magtrabaho na. Ay ko, adda kanu kami napati kapag nana. Di tala ang nagpaisaw. Di bale tada akmut a representative may. Wan matkid di ala, mangisuputak tulangan itiramanan na, manong. Apay, anyat aramidan dayja Hidalgo dito'y balay si ka, Joseph. Ay nawaw, kasangay ko itabakay. Imbitado na abirat. Ay nawaw, ambom akagurgurak dayja a tao. Pinaumay mo pa'y laang mat dito'y balay. Amati ka na kanta dayjay bakit? Madimot, ano saan tayo idang imbitaan? Ay na, makapaawan ganas ka mat. Unay kan bakit? Saan ama iparbang ti kasta pa nagsasaom Inton sumaruno, sakbay nga agimbita ka. Saludsudan nakpay nga umuna, tapno amok mat. Na Tanay, mabigbigla langan kadagiti sumangsangpot a bisita. di sang kapay lang arong rumwan kasta mo lang. Na, anyat kayat mo ama pasamak. Ipupok ko ti bagay dito'y silita. Kasano, nakarireklamo ka ngamay. Saan asyak ti pagpungpung tutam nay? No si kamot nga tati pangaramidan dagiti kabagyam iti kasta. Anyamot nga tati marik ng bakit. Ibirbirok mo ti pangguraan daken ka. Sonya, ibag, agpakada ako. Agyaman aklaw na itinaimas amakan. Ay nawaw, saan asyak ti pagyamanam? Tinalaing nga asawak ti kasaritam, ta isumot tinangimbitakin ka ditoy. Ha? Ni Joseph tinangimbita ditoy ken ka, saan aya? Isungag pa iso ipag. Nukas ta nga rod, iso ti pagyamanam, saan asyak? Ne, napudot man ti daram kanyak ipag. Sipod pa'y ide, napudutan ti darakken ka. Diyak amo, nuapay anaturod ka nga umaypay lang dito'y balay. Ammom lang aruden akagurgura ka. Kumusta ti kasangay ni Uncle Joseph, Nana Elena? Damag ko kat dimaray kayo. Wan, okay laang mat nakong. Di kamat ngamin imay. Wen ata amangan no addamanan maisawang ni Auntie Sonia. Ibaganan tumanan akas na akin ni nanang adina ammo ti agpili iti lalaki. Kinapudno na, pinagsasawan na ni tatang mo iti kalman. Ni, awan mo't nadakdakamat ni tatang akas na kanyak nana. Di nala siguro kayat amaamwam Anya manen ngay timbaga ni Auntie Sonia kenkwana nana. Nagturod ka no anapan ni tatang mo ijay. Kat amuna mo't akagura launay ni Antim Sonia. Kunak tumot ngamin kin ni tatang. Timulong mo't anagluto ni tatang mo. Ngamjak man amukin ni Antim. Agbalan sanday jay. Apay adiyo imbagbaga kanyak tatang. Di may papanitian niya, anak ko. Pinagsasawan na kayo kanumot ni Auntie Sonia idikalman. Ay, ko, anak ko. Ibagayo man tipod no kanyak tatang. Asino mo tinangidanong kang ka? Ay nawaw, saanan anapatag no asino tinangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan, kat nupudno tinadamag ko. Badmudla siguro na antim. Isukas jay na, anak ko. Ti ibagayo kit di, talagaan natangsit ni Auntie Sonia. Di mo latan ni kaskaso na antim, anak ko. Jak ipalubos akas na ti aramidan na kada kayo tatang. Ay, di ka makiab-aba, anak ko.
Di mo panggapon ti agibalas. Saan ko amay kariday tatang? Dumteng to ti aldaw amarik namit ni Auntie Sonia ti kas iti aramiden na kada kayo. Ay sus, mali No awan respeto na kada kayo akas asawa ti kapsat na. Irespeto da kayo kumamit kas tao. Anya di nadamag ko, sindi na kong. Agkasar kayo kanumutan kaniwali anobyom. Ay nawaw, nakadamagan nyo, Nana Elena. Iti kasinsin ni Wali. Amoy matgaya man, Nana. Iso kumati umay ko ibaga kada kayo, kat. Imbitado ak. O, Nana, limitado lang ti bisita nga imbitaan mi. Pakaangayan ti kasaryo aya. Di tabalayo? Saan, Nana? Iti may sa a resort ijay sentro. Iso at talaga alimitado ti bisita. Mayat kit di da ita. Iso laang mat ngamin ti kabailan mi, Nana. Saan mi akabailan apakanan ti intero a barangay tayo. Saan adakas ti agbalin a praktikal na kong. Tinapatag kat tinapudno a panagayat yu kiniwali iti tunggal maysa. Kan saan kayo a mailumlum iti utang. Amo ka di da Uncle mo Joseph ti may papan iti kasaryo ken Wali? Sindi anak ko? Ni Uncle Joseph lang ang tinangibaga ak tatang. Iso lang timbitado iti kasarme kiniwali. Ay nawaw. Kasanungin ang timson niya. Uray saanin nga umay. Ta saan mat lang nga imbitado. Ay sus, ang mga nagsakit tinakam na kan kaanak. Ay natatang no imbitaak. Amangan no di na matipulan tingiwat na. Kat adadakas ama isawang na. Kasaritam tulatan sakbay amang rugi ti kasaryo ken Wali. Kat no nagrigat akasarsarita ni Auntie Sonia. May mayat no saan tayo nga imbitaan tatang. Taamangan no adda maisawang na amadi. Diyak kayat amadadaal ti special nga aldaw ko anya. Bato yung tigat-gatang Joseph. Agyaman aklaw na manang Elena. Anya nga oras nga agrubat kayo ngay. Kasar ni Cindy itakat. Saan kami adumaray manang? Ne, apay ngay. Delikado maglaang. Ang mumut ti ugali ta asawa ko manang. Ang mga no dadaulan na lang ti special nga aldaw ti kaanakan may. Wen ang Maawatak no apay asyaklaang ti inawis ni kaanakan sinday. nukas na. Saan nga imbitado ni Marison niya? Saan manang? Ganabon na. Tapno ammo na tirik na. Aramid na lang amin tikas jay kag. Awan mat ni Mari Elena ijay balayda. Awan tadimar ay iti kasarda sindi ken Wali. Ay nawaw, anyat ko namlakay. Kasardawali ka ni Cindy. Wan, ita ti kasarda. Naa, apay ngay ajak amo ti may papan iti dayta. Gaputa saan ka nga imbitado? Naa, naglukon dagita at tao. Apay ngay asa anak nga imbitado. Ti ugalim ti makagapo bakit? Ay nawaw, saan ang mabalinti kasta ngay naramid da? No saan ka nga imbitado? Saan ko mga agsakit tinakam mo? Tamo mait asaan anasaya ti panakilangan mo katakwada? Kat, may parbeng nga raw ti kasta ngay naramid da. No para iti peace of mind maiparbeng lang bakit? Nang runa pa'y kasarday jay. Naa, takanunungan pa'y lang ngamin ti dakas nga aramid da. Siyempre, saanan nga ubing ni Cindy? Natural, isakit na mo iti amana. Saan mo't mabalin abaybayan na tikas jay at ratom iti amana? Kumusta ti kasarda Cindy? Mayat mo't Marison niya. Simple laang ngam nag-enjoy kami mo't. Naimbag ka pa'y maray. Imbitado ka iti kasar ti kaanakak. Ay, kwa mare. Ngam siyak akabagyan da. Awan, didakmet inimbita. Mabuteng dalaang siguro mare. Ay nawaw, anya kumatipagbut nga dangay. Mabuteng dano ag iskandalo ka. Kan amangan no saan da komportable kan ka mare. Nang rona pa'y katkas jay titratom iti ama ti kaanakam. Ahaw, ti kunamkit day, timmang sitda. Ay na mare, masapul nga agsarming ka nga umuna sakbay nga agsao ka. Naa, Nasaya at ti panagpuspuso dagi jay nga agama. Talaga laeng ket di ama di tirik na ni sindikan ka, takas jay mo titratom iti amana.
Iso asaan da ka nga inimbita iti kasarda. Ahaw, jak ammo kadagita nga agama. Kan may samare, in marmarites mo ni waling asawa ti kaanakam. Ita, nasakit tinakam mo, ta saan ka nga imbitado? Nagkasar kayo matgaya man iti nobyom, Sinday. Wen, auntie. Di nakman awagan iti ante. Anya ngay nga rod ti kayat yung nga iyawag ko kada kayo. Ante kun kunam kanyak, ngam sa anak mat nga imbitado iti kasar mo. Kinapudno na, inaramid ko laang ti kasjay para iti amak. Naa, saan ko mat adangran kat ti amam? Amo yun no kasano nga itrato yun ni tatang, auntie. Jakmat kayat abastusin nyo ti amak iti special nga aldaw ko. Anya? Pasensya kayon ngam masapul a protektarak ti amak akagurgura yu launay. Ay nawaw. Kagurgura yu, kat awan met dakas nga aramidan na kada kayo. Ne, ni Manong Hidalgo day jay ah. Isuman nga agpaisaw. Sa dino nga ti papanan na. Diyak ka mo Ay, mabitlaang. Isardeng mo man pa'y tilugan lakay. Ha? Apay ba kay? Wen tano paawi dan, di ilugan tan, tapno saan amabanno ka magmag na. Sa dino ti papana, Manong. Ne, da kayo magkamson niya. Agawit akon. At dalain tulod ko iti ayan tigayim ko. Ay kat lumugan kan Manong Hidalgo. Ne, saanan? Amangan ko nak numataktak kayo pa eh. Saan matgit day, tapaawit kami matlangan. Lumugan kan, tapno saan ka amabannog amagmag na. Sapay nagbara ti panahon ita. Lugan mo't daan ti Sonya day jay. Wen anak ko, intuloddak dito'y balay. Ni, anyamot nga'y tinaknakan ni Auntie Sonya. Simming putmut kada kayo, tatang. Wen nga rod, nakaamiri siguro mo't anantim. Nasaya at mat ano kasta. Nasaya at mutlaan ti panakisarita na kanyak itay. Saan akas ini akas laagong unget no kasta akasarsarita na. Husto bakit matan. Amo na ti husto kan saan. Maragsa ka unay tatang. Tanasaya at matlaangan ti panakilangan na kada kayo. Sapay la kumaatag na nayo nanday ta. Sigurado daytan anak ko. Niwaling ay. Nagbalon tatang. Ijayon amangal daw. Kasta niya. Mala, agmerienda kayo no mabisin kayo. Addain lutok a bananak yung. Ay, nawaw! No kayat mo a respetuan da ka, respetuam mat ida. Tratuam ida itinasayaat. Tapno nasaya at tumat, titrato daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.